Alright. Tukwasiliana na mugeni ameshafika. Tukwira na Jerry Jethatu mbere Twitter on air. Tukumura mwerekerajo mugongo tugitigera bura siasa na kiuthe kiki kubanganwa ni siasa amu bonde bakibangani no tuwankindano nene mbumbara no nene ya siasa 2027. Nunbeto akaba mudharimi mugeni wetu ni Kim Gashebe Junior. Karibu sana Meru TV. Asante. Good morning. Good morning sir. Oreo mwega. Ndio mwega buru. Ndinathire mwathani na rukiriru rwega ndo amba kunkinyithia ja Meru TV. Ground inasemaje? Ground inasema tuisikize. Nasema tuisikize. Na kifikira ground ni kwendete kurena gintu kureta gacheche. Na kio ni ngunism. Mantu yo tumiri akora ko manage politics. Exactly. Itonete bithukiro cia michamanio ya gisiasa. Ningi tonete nya tiagas ikelwa kiri michamanio ya gisiasa. Atogere ba upinzani bakiuga ni thirikari ukundira kaune kamwe na akora. Barabara iki thirikari bakawa are ni ana siasa ba upinzani bako stage manage bari na akora ba bongwa. That is self-explanatory. Nkuri kiure kimwa kinyagi wicho ki answer. Ina opposition igwita bunduki, ina igwita tear gas, ina igwita uniformed goons, ina igwita GK. Ngalira cha polisi. Ina opposition igwita ngalija ile. Kenda thirikari ithero kiuga I opposition eco stage manager. Can you answer me that? So basically, we know they are state managed goonism na nikiatu mtukuga. Ora bakwandira tuthuria, no tukwendera kuthura nkoroki. No tugendera kuga no one time na tutiukira. Na inya tu bere tukinya ki mirengo irile kwe batu tam kwe ba one time kwe ikitukite nande kironda kya nkuje na kwe bo political analyst bakawa if manto yangu ni sim ya tidra yake ya dealt with early enough igasheshe no yoke 2027 watu ikakethia kuna violence nene muno rubura siasa wita na mbere kumata kukethira nande obunga mu siasa na uchuririe nje chieke ya kuikaria exactly nande tiangwire kabu. It is very true that goodness mweje kenda ikeja kuendelea 2027 utimona siasa tithirwa ina jeshi yawe ya kuikaria. Just the other day bona nyabo na gachagua agita netaena nontu atena security detail netana jeshi ona for example ja some months ago jalire jitan ko bukaria riungete Meru nonere no mbire gwikaria against barabenda kuthukanya meshemani yawe bena barangi bena aspirants bangi so na ndetu 2027 na ofia unje Gachebe Junior inku ofia mono kuthwa kuna such kind of goonism na situation ya kuendelea huu mantu yatibwa ankwere nikitumi mantu ya kuendelea uju ntegerete unikisha Gachebe Junior na nkianaliza internally ndio na thirikari igukira ya kira opposition again mileage no ntibobe na kanya ka kulinga siasa dai thirikari dai definitely kai siasa lakini kwa ni batonyiro kimundia siasa kijambo bambira kulinga siasa so nandi lazima thirikari igedia ku protect kenda ba nyabo bageta 2027 batidwa bene inyamono yako convince antu lakini already no kuona nonto the grand opposition bo furebe siasa ene 2027 no tengu tina bo ino ntu batina ngoginge gwita baba giba butirwe batina biashara ncho na ngugire meni raba kwenda ile yao baita ya siasa niyo nandi bekiyo so nandi ntegerete kuketha kuna thina ikeja kora kwa kabd ne akakabwa ate thirikari netike ku instill fear in themselves ibakiririe antu babete barie just on Saturday you igirwe opposition leaders bakiwa na Kajiado bakauga antu thirikari ambirio baura beta michemane yao iba ne baje kanya bageta bakathie muchemane na arua ruju no bageta guchokia
Kedwa if that one will cap the gunism. Lakini ande ntuko mechamane kwa tuke kaeja disrupted na anto bakaya balingo risasi balingo tia gas nambi that one will create ananaki. Na 2027 tomba kula ukinya tuna ande gurwenje gamono. Yes. Political intolerance and violence iraithirite gekojirwa tionto ugeni ni mantu jethirite akibuild up ugatuika antu iba kiri maandamano jera yangana kuthithwa in the recent memory antu bethirite bagita uturo bwao every election cycle yona antu bagita uturo nonto bo siasa cia Kenya. What should be done on tunande kabalabala gato itirite tika kega ni mantu twaitire kuma 1992 ogona 2007 bura twatemene ntame turi ya mugongo mantu yambiria ringi around 2016 2017 2018 2023 sufuria maandamano kwibatere uturubwa 2024 majenzi 2025 nande 2026 na nokona nande bando kwena mururumo jo mudutira jo violence intolerance egweta na mbere. What should be done? The political class. It is very unfortunate Mudhali Kabuye that after every electioneering year, for example 2022, the following year tuambile siasa. That is the trend of Kenya. But mburi tuembuga kenda to curb the political intolerance iji mbere manto barabe dobe siasa baka baraba chino ka baraba chinda baka come together bakomba gutanira ngugiamo baiterete the other electioneering here. But in Kenya it is a trend that muntu anto a certain group yedhurwa a certain government yeje in place, the opposition or itonya siasa the following day. For example 2022 after dirikali guchindwa dirikali rere na Uhuru Kenyatta aisupporta baba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi yeguchindwa the current government nuonire immediately kinya president nenderea guga uli president yokono uria so ikinya migambo mwera twitaga rimoteka itherwe bui no menye rira tukaraga ku accept the reality. That one brings about intolerance. No menye kenda Kenya ija kubua inga tujita kwithirwa tugakora akiri tukomba gwitikairagia the outcome of the elections na olio immediately tukamenya no tunandi tugwitikira outcome twe antu ba chance baitenguki indi itubatera kwithwa gitumikia kwithwa kwina opposition ikenda rira thirikari tiguta ngwibwaga opposition yithwa ino yerekebisha lakini opposition kethwa yerekebisha ambio na njira njega so na kenda tu kab this kind of intolerance ilazima tuithwa tuna acceptance nature in our hearts na nyama dwaneno jetu. For example kona jadaiji when Gachagua was working with the government, when he was the deputy president no na gutari na thina nyingi muno Mount Kenya. The moment I impeached, the problems started. No tunabumbia be na pain that iba dure thirikari na bakwengwa ki thirikari riko iji so na ndire kinya bakwengwa kana Gachagua akwengwa Gachagua ti andonda Mount Kenya bare kirete kya DP to be fair ni Gachagua ake ali let me correct you no ti Gachagua ake Gachagua came na Ruto Mount Kenya region jora Uhuru Kenyatta ejite na baba Mount Kenya region atwira the best candidate iyoju so nande wala tuta opinion leaders kana tongeria ba migongo nande mtujo no wali mutongeria mugongo jwetu jwa Mount Kenya region so nikete mtugana ndiki kedwa baba kuma ija batu twengwa thuko kwena Mount Kenya East na West batu totenda East ni RDP East ni RDP na nuje no athuri nyima bunge baraba ingi nale lakini president Ruto wengwa aleganwe I want to be with Rigiji so na ndenya boy bathugana na bakona atri okay was he katika advantage kende jo muta baadaye kana ne atagwakarire na no the West they are vote rich region so na you can never undermine them kana tumba ko bita thirikari ne bagwikirita with thirikari sure.
Okay. Mbere tu maruga mantu ya violence na intolerance, vijana barua tuko kandi ba gukinyiria mogaruku jabata kiri mugongo indi bamwe bakionania kuria kunganiro kwao ni siasa ira ikonekana situgite ni siasa cia mchongwano uga mbuge wariwa wakario wakawa baba kario ntukumekithira kwina sanity kiri kilingo kia siasa kana mtu ari obura yara yakuya tu na to one more egirwe Senator wa Nyandarua akiwa mtu okira oni ingotea lakini aba teokira. That is the Kenya of today. Thanks to the new constitution ile retri Mwai Kibaki kagitakara kanyuma ketho likana kabwi utingi kinya chongwa president ure walio wetagwa Moi utingi nya muringa ungi mbona bwiringa cartoon thaiki newspapers bukaringa utingi muthithio but with the unveiling of the new constitution man to the change. So now the one thing when I like what Medhu said nonto is a true Kenyan kuga I respect now I respect you as a president, as a father na as a leader na we na commander in chief but kumu respect it lazima Medhu na mukira. So you can respect na gukira into bire tofauti. No, to respect is above everything. Ene nandira kunyanga ku respect kagwina adwa. Nyanga bankweta respect kali ukaja kuambiria kungita na ndhe ukaja kuambiria kunchenga na maguru na ndhe ntumba ku witho wange anka umira na ndino chamba mpambire ku confront. So nandira respect na gukira I think there are two different things. Let me touch on Nico Kandi. Nico Kandi, it has two versions. One, youth, baduka bajukia kanon to batala chobola baingi. Nikio tumeona for example jare kwa ina elections zile chia mnala kwa modern na panani kwa tumere register ya 2017 but youths batombira olinga kurande bago bakajukia kandi baba ingi. Secondly, which is very unfortunate, Nico Kandi, eri interpreto ja Kasongo must go, kana Ruto must go. So, ndego ke radio goron kaigwa a certain radio ngaigwa bakiuga Ruto aguta president Ruto aguta kuga akwambira kuga Nico Kandi anto bambire kuga udije giki kago chimbiro ka ukigo Nico Kandi ikethando kuya kuya siasa kio tengenezo nonto baruga Nico Kandi kenda tuitawo. So nikio tumione kinya the other day Nico Kandi be Western region bavamiwa, which is very unfortunate. Wachana na our youths, wachana ma DNZs wachukue kadi bombe kubanga ndhi. In fact the biggest population in Kenya is Gen Zs. So they have a voice of the future. So iba kanya bajuki kandi bombe kubanga ndiguruji. Na nyabomba kujuki antu bonde be kumunyo president be tetemo nka bomba jukia. Indi bunka kibombe kubanga ndi but pia palipo na wazee apaharibiki jambo. Sure. Mbere tumaruka ki national politics nontu twetegera mwerekera nyo mugongo ya imoni yaku nukona yaka digure Kenya twitirite kabarabara ka goturuta kirioke ato thinking kuruki. I'm very sorry kugojo nontu for example my brother ukeja gutega the other day to kuona control of budget agwita analysis chia marando ya Kenya mambi ituone we are some months away tuambiria kule mwa ndiro ambiria kule mwa function ukija gutegera for example ko kandekera nontu nkaria uma tukira kwa ofisi ya DP ni gutumira 8 million per day na sha itekurira antu apa kukwana antu apa kukwana imparaba kwa hospitali sha itekumba gutango kunde you cannot tell me kunotumite tweetite. In fact atukuchoka nyuma not unless we take steady action kana very fast action
we are going to sink. We are not going on the right channel. The other day no kuona dhai ndakachi bikibiki ndakachi antubangari bonde aba gwika raini magutene no ntubwa interest yantu maguta gwatu kateba ba leta maguta ibaba na ne bakawa maguta je do kijacho ijachoke no ntubwa conflict self conflict na tukija kuendelea uju no yirwe there was those billions zile chaude ki kuleta maguta jariku. So how are we going to recover all those things? Yes, ibu no yirwe the other day shaule tariro marando jare mbechira chikora gesha. So how are we going to recover? Yeah, so we are sinking. Kirimoni yaku tutikubuithia bwega turi mugongo chewi jako na tutikubuithia bwega buno. Okay. Yeah. Na barabara kiri upinzani tiageni kiri metho ya Mukenya ni antu batwire thirikari-ini miaka na miaka indi bariwa bakareta magaruku na ni bare na igita riao thirikari-ini utikona yaka mantuja jaina contradiction mbere ma from the KANU era utimwana siasa utakurukira ki njara cha KANU nyari President Ruto bakachagua ba Uhuru Kenyatta bonde ba matina me kuibara betho bakurukira babale bakuruja ba Uhuru Kenyatta na Ruto bachiara na bao kachagua na le pia Uhuru. So I breed ya Uhuru. So we acquire leaders from the existing ones. Onimbole tue bomba kuda ben cautious. The current opposition bomba kuda cautious. No, to know 2024 after the uprising ya Gen Zs, so many people got to that fear. So no menya dirikari nyo ntegete largely ikedwa idhitu Gen Zs. Na Gen Zs bakenda kurunga mabago to abulingira kura babwe bwito tokaria. So na ndebeja ku bwara ko itagutokaria. We are going to organize another uprising ya Gen Zs kairi tumbe kubwita. Kuna ndeba kedwa bomba kudo bena fear na bakarekebisha manto. But the current state of Kenya tunaanganga ingimo to the promises that you were made. The other day no igire medho akiuga ulisimama hapo ukahaidi, ukasimama hapo ukahaidi na bado unaendelea kuahidi. Na awake supplementary budget ile igwito narwe no kuona mbechira chiende chera kwa tunahaidi hii na hii inyite capture. So nande utumba kugoda we promise anto riondo you promise we regira that anto baka gwetikia kairi but tulienda kana anto bara bengi balenda maybe this change this time round kenda bomba kwithira bakiuria biuria baju kedirikari. Yeah, nkenda ndi twagara kire county ya Meru nacio ni cia saira ciitite na mbere kumata. First tuambirie na yara yatendekere last week ni kiuria tukari na muthegi siasa Ambweri Mbasa atwamoni yawe ini I'm very curious gwikwa ni atia we ukuthuganirie mantuja Dr. Julius Bijiwe Chief of Staff na itithirwa nkathi na ke ambassador Kenya na Vatican na bubu reo kiuria kwa niki nkinyangano nandi ni ambiriretie omuntu nakwenda kwa gitigira ke Chief of Staff utiwari wa nini wako ni batwe nandi kila mtu anajivutia kwake nandi tiankwire my brother Kabwi. It is good that Bijiwe has been promoted. The other day we had a discussion na some people at Ngobo tukachule niki gitumi mya mutoro propose te marito jambije itumenye ibao ito ajataga na dimensions nyingi tukona one ikweberia Bijiwe ki matrix ya Meru County don't we know naram college antu bamochidero ide Bijiwe na the speaker of the national of the Meru Assembly vedo bena ojorebo na former governor munya na ndekuo ukija baba kija itukudhugani ata gukari but nevertheless gitiki kya Chief of Staff ikienda mtu incredible mtu wina some status chia
kwithirwa atonekana ona kiri ki unkumanie ki mantu ja maingi chief of staff atibatere kuthwa muno ali mwana siasa nontu uria with the running of the governor of the county ura no tethere ki mantu ile BJ arari musiasa igite nere mona ari MC MCA na ndire ngukura ndi mantu chief of staff nenda kuthwa at least ali mtu outside the politics matrix kenda kuthwa kuna sanity kiri county baba iringa siasa naja county no mebangani bwe no bangani ulitingugi bwa county bwega so na ndi siasa ira chendrete uju na kwenda nuje thirikari ire ikuthaji ya chuina mantu ja maingi muno after kawera kwa impeached kwa antu baba maingi muno baba changiite so na ndi muntu tukwenda kwa rewarded na I think appointments which the wonaka comes as a result of rewarding so na we are just waiting for the same we see nonto itotigire mieri around 14 13 tujie thirikari kana ketho tukenderea gwithwa twini Meru County tuonorego aka lakini we need sanity in Meru. Sure. Yeah. Na omwe wa Baranabo ni ma MCA wa South Imenti ni DMK Kiogora ni abo East abo West ni umwe bara kuringana na maoni ya bamwe akuibangania kwa deputy wa running mate wa Peter Gatira Omunya ndikumenya how to is that indi nontu ni wewe groundine ni ngutu shina kinyino kana antu aba watata history cha watata ti kachi ngutu china ikinyiro you can never ascertain but we have been PNU na we are still in PNU na the aspirant Jackson Mingeja ule gochwa kitike senator so nande let me tell you something ura munya ugite na ura gukuthuganirwa kia magia PNU kiriuga if we get a DG from Imenti region we get a senator from Igembe nonto bo factor ya tigani no ina ngava if we get us tukona senator Imenti DG akauma nariku akauma Igembe ukwera wale nonto nonya women rep ku guthwani wewe wa region frani so nande speculations those are speculations the other day there was a board which was formed ala utadi PNU na iba propose mantu ja maingi we know but let me tell you something mbole tu oni kimsimamo wakwa munya te muntu wenda gambling na munya nenda loyalty a lot of loyalty so akeja kuona kuno legalega ka ulimulegalegi ate ku dismiss you just keep you there ora momero ga gorujirwa kwa karaja ante kunyona ante kudithiata na ante gutura indi nontu nyana kwenda support yewe indi for sure kakwire it is there are speculations that DMK no ka ukethorali ali DG nontu utona athiruka kiwa na kwenda gitike senator but I assure you all those are speculations. Yeah. Okay, akiaria ngavana mutumanto ethingia na orake kioria na akiwa ni kioria kia bata bamwe baraba itonyetie bakimerire ite kirai nakio bamwe ni bare itene binene thirikari nene na Kenya bamwe ni bare na ite binene kire thirikari ya county ya Meru kioria nitia batathirira onto baringiro rendikandi ni Mumero nande bakwawe nkome gintu kia mbere mutuma wengo na ije gavana mutuma na ije uratonya tonyere kiri thirikari irainio na ije if anything urabatara kuthwenga gavana no na nyanga urabatara kuthwenga gavana nikitumio kona ithiro kama every other part ya Meru akiuga uria antu bayakamati bakabuyu angabaye ura antu baita millions angakia accusations but some days ago ku current senator Kaduri Murungi augire na ndendau
ndaiguria o kawira gatinda kuthiuruka akira antu urengirwe ibakathuri urengirwe bashadra kimwite urengirwe yantu urengirwe ya bunge ba Meru ba Assembly Meru akoro there were 3 impeachments ya mbere walekero yejire na teta ukaranthi na antu baba kana we salvage kana uichokaniria mwanka wetera ya ithatu so nande mutuma twithinkia kinya kiugaga manto ja para bari kithirikari nene beja benga twa nkwere gintu kya mbere itoigirunya muntu the former agriculture minister CS mithekare ntore akiuga wakeja kukala ithwanthe akoru mantu au mbiendelea akagita kalaka ale CS na ituonaga for real what happens in the national government. It is full of yes sir. You have no say. You have nothing to talk about Kinya region as region yaku. So notumana tigia ku siasa ite formula bwana Kabui. Siasa kinyoko omba kuya kura omba kugura kura omba kugura anto bonde baragoringa kura nikitu mtuga ite mbio ite formula kama tumako kira wako kwa advocate amba bokura no ale but what I mean by wamba bokura mtu neta kuringa kura rukire ukauga ngama piyo na rakwire anga ayonekana anga akuithwa. What do you think goes on during that time? Ende toi mugongo twa Kinya. But it happens in Kenya. It happens in Kenya. No tunaona Kinya nyakwero kwari na re-election ya president. Kokire kana kura cha president ichi. So it is not a new version in Kenya, but we are advocating as of now, the 21st century, we are advocating for sanity, KIBC, ikarete kugetha kuna mandu jau na buru this time round tukaringa kura tukaria. Yes. Indi ma utagweta bwega barabaringire rendi card. Oh barabaringire rendi card. No tuba icho kigeni ne na batatu ngatera rendi card. Na ndio kueleze rendi card yeje mtu akara abatere kukara kaja kidogo ningutikia ibakareta nja kidogo barani na rendi card ile mtu no idwe nyete genuine. Nilivata kwa kijana ndikani nilivata kwa refadia kauga red card yellow card le kankwera nikitumi antabanya baulingwa red card bakwenda kuchoka maybe abakuona there is something that ibatere kuthithua rightly ireta thithirwe that time na no ntubatari na kanya ka batari na kajomono mbere manu nwijiki we ki national leadership utenda mbere magwita against the president. Igoro just yesterday, CS wa Energy and Petroleum, Opiyo Wandayi, akuru biudia araugire immediately after I realized this, indirectly gave president Ndamuira, president yampa directive. Okuigwa? So who has the say? Is the president. So no ole mokwedo wena say ala president yali. Lakini ukija kumara kidogo kaja ile omba kudo wenaye. Wena say so na ndeo nimbuletwe mbuga barabaringira dikani na baumara abakwenda ku rectify what is not right at time right now. Okay. Yeah. Mando ambapo ndivya what should be done nondo bado bantu yatathira it is a dawn on our fresh nikitu rimu ngungenda thirikari muno my brother Kabui I remember some weeks ago, a month ago, Deputy President nejita kuthugura thoko aragwetu Michione. Akoja kuru ejita kegejita kuona ulenderete tekejita kuthugura. Indi ambire gukuruka mwanka na ala tigania. Eta kibisi ile chiai na tona kadhuri ejita jacket ingene ile kama fridge auga una ndino Deputy President yokutu hakikishira ndo aye kadhira ndigwita kaboti kana ndintita ndwene kairi immediately akiumano antu bambiria ngombe chiambiria gwita uni ndio riatiri mbora giatiri ngombe kuitwa aja ikinya makutano kana ikinya le taskis
stage taskies no ju kindeka 30 kandeka 40 ndege bakerwa ngombi kuiwa dhaiacha bakali ndege ya police yomba kole mokuma Nairobi atia within those 30 minutes na yambiria kufuata ngombe ile. It is not logical at all. Utumba kumbira dirikale gatora kuga we are taking action, we are going to follow the bandits na bena all the resources bena nyan runs bom chumba kuiva ba kitana uche kufuatilia kana ngombe kudhiviata kwa it is a cartel. You can never divert me from this one being a cartel. Nikitu migo tutawafuata. Lakini kabuka mbira watu kama mtu president na kuma Nairobi na ndege mwanka Meru. Itithirienda ikafote. Itutiasaini no kinya tuendege yetu na acha jora basaini drones na kwa baringo na nigo thayo bandits utichiri no inyinge mono lakini chiachoka Meru no we are not the government is very reluctant to take this issue ya Meru is serious. So we are saying this kambi bakuongera chidikali na chianjeshi na chia askari na NPR baba kutinda kuwalidwa ibarakana ya Mount Jau iba come to a realistic table baadhi Mount Jau realistic jana Amir bakona omai na niketu muone antu bakiuga na ndikinyo baraba kuma bakiukira byara byere ngombe kia go ikendera kuiwa last week cheirwe no rikana. So uni kwena Mount Jau mengi jambo bakuga thirikari thithie kende ka badetaleje ya ngombe no it can take just seconds. Yes. Twambiririe nande gitike MCA twititie na mpwe Senate negregetie manto ya World Development Fund. Yes. Nande mwenye kusema tingavana manto ye maendeleo ya MCA effective ya manto ya sheria yeu nimbi mbere matuchokerie Kadhuri Ngatho nonto no ikirie bill motion na eta ya bill. I can remember him for that. The Haiti, the county government eguito minyerone tutio na the former governor Kawira Mwangaza bakithiuruka kaire bakiringa nthi bakiuganga babambira tudithio the county government, the assembly now has its own kite MCA na tukalunga MCA tukamude biuria nonto ena kite yawe atiwa ngavana atampa mbecha atiwa ngavana atampa mbecha atiwa ntonkani onge akiwa okaronka oni ntonka bateto amanzo jariku jajabu. So nandi it is the best time now after the elections cha 2027 au niona ndio tukambilia kuuga MCA enda nyumbani mapema au ndio tukambilia kuliko no, that is the lowest representation au ndio tukambilia ungentu bwoto nandi kedo MCA na kunenkero kiti na kalendi na ward opinion leaders bawe iba highlight development activities zili batera ku happen no to for example jawole wonu mete imenti concerns chako cha development chicha tigana na tichi gembe inyaba bakalendi no to for example jawundo na ndo abogeta east ndo muchione tijeja nkachi na tibo bakodhine na tibo bambi bayururu na matoja yorure kwenda temuchune kwenda na tijeja nkachi ko diate ageta representatives bawe from all those regions background uro ka fir nande na that committee to kaidi nyeri recalling nande. Yes. Okay. Tu tonya nande kine gite kya women rep ukori MP ari MP tutaorirwa. Okay. Nantu MP bo baina bantu jama inge nantu NGCDF and so egite kya women rep kwi report ya vitu ni mwandiki wetu Anteto kumanteresha mawa murithi waba ikiwa akariba mawa bakiwa itiki to tukionera maana bateanirie buru twige nande gitiki wiki affirmative action seat keberwe atu tukona maana yake nande tende tutina murigo nande yokore ofisi ya women rep and the protocols ya ofisi
Ezutigo mbere ma oni kinya ketho constitution ni ugite the woman rep seat ni ku settle the that gender rule oni mbona gitikiri kibatere ku remain kinya gi settle the to that gender rule ukeja gutegera affirmative action kana guira gitikira gitaka umenye it is very vital ni ura bara tuthurite for example Jameru County utengu giwona abagita na ira batere gwita one affirmative action ni batere gutegera the less fortunate kwa undani the PWDs kwa undani the youth kwa undani ukeja gutegera ki national government itithawe na concern nyingi muno na youths nontu ikeja kuthwa ti devolved, it is another mess. But when you come to the affirmative action seat, the woman rep seat, ni abatare gutanguja iriko ni uri aki from the first person that twagure Meru County ngugere gwita naja akithiuruka naja akiuga uri athongi na uri antu na kimena iragie mimera ya Meru imwe from some parts of our Meru region na utengo giwona the current woman the second woman rep ula waere governor ngugire itaga ya women rep nioneka nontununa every other place kuno andete mizizi na kile kika mwere mileage ya kwa governor Meru kulingana na ngugire itaga women rep wa Meru toja the third one. The other day tuli central imenti nangi kutoka Kiago ukaigwa mtu akiuga women rep wetu athuri wathithiate kwa na muchamuli wa CBO ya ladies CBO chia ikundi bibi tawabia kuru 9 groups by the CBO yantunguruke 500 baka uko batona kinya chiringi mu ya affirmative action nukuigwa so ibaratu thurite batina know how imbi kana ngugie ya affirmative action seat niriku nikete mtu kugatiri kiteke women rep you want them mwekuru akaja gaitangugi ageta no me tuna women be Meru baijingu gije no ri nontu ori no bereti kona ngwechi yao kinya batithuriare kuna ura wachuja gitike women rep wetagwa ona mukirota Felicity Biridi nona kinyambere yatonya nyambere ambire kulomba gitikira na ambirite birerekia ni kuthomithia twana twantigwa birerekia ni gwita kuriungira yaje masibitari birerekia ni gwita kurira kurubara batego chiomba bage twana na masibitari bagwita bakaria birerekia ni kueja na wheelchairs no kuona and now that is the work of the affirmative action so nandi kuyantu batimenyaga bakathwa ndimwe kueja na pants kire the youths ni akithegu ko kumaria itagarire no birire kyani eja na sanitary pants kai ankuga kuipa concentrated akina kueja na sanitary pants nyaba ko the ningi youth bena choka na the vulnerable groups bena chio children's home chibatare ko chiri ngairwa no kuona lakini uko nabo akiara wona ambicha ni araba gwita kwa watu wana toto ali panza indi ukapori ge kwetho kwe kuruba by masibita bena bakwenda otethi batikwira ketho kuna PW just the other day and the system should be working should work but the specification function the specifications chair affirmative action ikutegera the vulnerable in the community the other day andregirwe kwi muntu twainwe tukalinze ndigwariria amberia kuga birira ala mwiraga netathithie collecting data ya PWDs from his region ona ni atakenda ona kwi mantu ya uchinje ki PWDs ki registration ya sheria ili change
birire au ara mtu nete a collect data area na that is what she is doing across the county kendo mba kuona uramba batethia baba bomba kuli nontu baraba ingi ba matule na ala batite da kanontu batumenya manturiku so nandi the current women rep itubatera kuona ithia manturiku. Okay. Yes. Na tugitegena nandi mantu ya bunge bunge legislation representation na oversight igwithirite kuri na ni claims cia state capture garo ya Ugambi ya habunge etikuruta ngugi yao ya oversight na bamwe ba some opposition leaders ugite kwa ya state house of course bamwe ni bagwithira baipinga batu yo lady urua definitely. Let me tell you, let me give you an example. Itukuwa kwe mswanda juu kitu bunge jwa SACCOS. Kuja kureta SACCOS ya mwentu wanu pool na nde batu na yetu SACCO anga bao anga SACCO ichi na acha mashinani chia kolekta mbecha igatukire kithi wanu pool. Na kui analyst baraugire bogam this SACCO the pool now the mother SACCO it is a jeopard, it is a real problem. The other day tuonere baikurukia infrastructure National Infrastructure Fund. Yes, it na accountability no kuona itu kwa na kintu hiki kijaira through the majority leader. No uleta motions jena kende itonete bill anto betete koti na runene president esaina ya bi na koti na ikitorende koti so kankwere my brother to karaje ka to inanana ki government. And I'm sorry to say that the campaign Kenya yetu idhuru kaliu, but if you look at the current state na MPs betu anko example apart from the few but you go stand na the people no na opposition ile itakuwa ODM rajiri bakwambilia kuona tu incentives na kuona tumanto aja nyiba ukona bakiama ni pretend in the current government kinyaba ambilia kuvunja vyama vyao akira wanga tukabona ngira hiki tukadhidio so we cannot deny that it is the parliament is now a state capture mood na area who is who. Now, particularly, the president is the Mr. Sa. Na kui mirandi bunge baku virete akari bande na ondena. Yeah. Kui mirandi ya maendeleo abunge baku virete akari. Miro. For example, ngako example na MP wakwa. Oni mbejita kurua. MP wakwa etakwa Shadrack Mwiti wa Saudi Menti athuri na kiama kia Jubilee kila kiarekire Azimio akuthurwa na kiama kia Jubilee agweta friendly to the government ambilinya kulip Shadrack atura kwira antu only I will be even using my own money to get some things that tukono muchedo but in reality we are seeing it one why lene tena kiti NGCDF. Kwinto mimi tudobiki NGCDF. Sub counties ukaya kulinganisha na bangi na constituencies zingi aja but in South Mento you have three sub counties. Indi ni dia tumere mbeja ciawe kwa tuko tumera mbeja ciawe ni ocho kumenya ambite ofisi ine ira karingaringe. Ugwigwa gonto kunda me dirikali na ndio le kali indi obviously weta kwawe tu otumira ngare kwina allowance ya mantu yau so but, in the real sense the notion that natumire tembezi yawe kubirie ntubu tekona iki azin tekwa katumire tembezi ya kumaja eta kuleta ofisi ira ja sub county kai chiala register kolobi akomba kudwe matuka gutumira resources ciawe gwitanga office ile ina protocol au gutumira resources ciawe anyo odinawe tutikaniria in the sense that me okowa gutumira resources ciawe nikuwa nande
mbechira na aguma ge biashara ciawe icio tumira ku facilitate mantu ya constituency ende kuwa nalobite of course it's a different thing with create the relevant offices na kuga bona bo ni boku batara. Let me tell you en allowances chia kwithwa rimwe agikaira ngari maguta mileage akona kabajo kiendege kanajo kigintu kingi faster kenda shada kimweti is a time conscious man no eje miru no eje Saudi menti na aruga na gachokona aruga ina Nairobi no ntobo manduja akwenda Saudi menti idhiroju so akeja agatumira resources chiawe mimbi ku fly kenda tangambio tigweta kuoga kana anything. So when I talk of project that idhirikari kule modhirikali nyowe toka push gintu kile mago happen kuna njira ja for example ya ingea ya KK mworoka mitungu ya lemeta burito ura kulinga siasa that is kilometers away from KK etita mitungu kuna gazeti minti ya kionyo kanyakine mitungu yenderete kuna njira jeje ya nkoburu ya robiri kamurita in 10 years the former MP kili kilomita ijiri just in 2 years shanda kimwiti awikira into bibi ngivyo. Okay, no ndo bodha ngome amantu ni ya mainge nawe mukari no kona jaraja gwitana mbere indi gitike senate kadunu muroge ugite no ndi ndebene ngakinyangana tiri yume mbere ma it was a shock to us. Kadhuri akuga decide kuina magite kya senate kairi ambete kuga akaromba gite kya governor ende ni akiyewe na tutugwe makosa maybe katagiro na kabere ka maybe baraniria na the relevant authorities cha national bona no let us do these things na kadhuri mtu very technical timuntu mbakwelewa no you gonna go is sanity akwenda lojo kaigwa okira kauga in government una have done politics na our senator so I know him so nande kuga nejita getene ya sanity kairi it was very unfortunate no ntoti bali ba ku position in such a way that to amenya gitikete vacant nande mtolo ukalite akuga agwitia na ito ambira ku position nikete miona anto nande ba Caxton mingi bambira ku position ba Mugambi Manyara bambira ku position ba Dorothy bambira ku position ba DMK ba Idire. So now him coming back to the Senate seat, it is a shock to us. Lakini ndenda amenya we have positioned ourselves na that seat is vacant, wacha ende juu. Okay, yes. Tukimuna mpwempwe kinyangana gite kya governor county ya Meru bamwe bara bawite ingwena kwa governor ibara Ameru bongo ba rendikanda gintu kya mbere kwento ba rendikanda through assembly na kinyanto bano to PP cha the public participation cha dhite nanto bete kide we should do this kenda tu tuna sanity na okiri ndene Meru. So guchoka kuga gitene kuga bakeja gitene kya kama still membi nyaba mupate gutekeru sheria as it stands of now igutu dangarania akiri chetu nikitu mkure kuina intolerance siasa mtu ategwitekiria atekwenda gwitekiria we ni impeached kana atio naandika iri kwenyawa wa red card national government na narombete gitika iri na eto kuga well iraiti we kuromba no tuteka ura ali impeached tuteka ali ni Ameru membi no ne marriage kiri Ameru na kwena ura waliku ura wambiritie governor Meru nyawe no akonda gitikira so na we are gauging them but ukaja gutegera nkuri nkeja uni gutegera muntu jora wali governor recently ura waitirwe na kucho sympathy kiri Ameru mono na njira ya all the means by all means na kucho sympathy nyingi mono lakini we have a problem na I'm sorry to say this ikalija ja cult ya kuthithia
na kinyesha kaore kethwa nio njaga nkurukia kaltire thai enderete thai no ntu ti muntu ongania ni reko yo ije kaende harambe sijui nini ile cult one na njirechi ukaja gutakera uti muntu akungania uti leader nyo mumiru akungania au berema impeachment we yejita through MCAs na kwino kora agita kiri constituency fulani arambiria kuruma MP wao akiuga na changite mbecha na muntu teka ali assembly mu MP so kaltiri jojo antu bare bakeja ujo bejita kunengirwa ngambutsi kabejita kutedwa kira potedwa kyo ngombe mwe igaikirwa kirinde kia over 2000 people by gathered. It is a cult. It is a cult. Kawira dai ku antu mnyomba kura tweetie Mount Kenya region Mount Kenya na bakambiria gwitia na baije bakija the peak abagakua. That is how she is creating a cult in Meru, and we are denying it. Nothing akoromba siasa aki kamizi yantu mirigo akiaza ye akamati bakatubuto na milioni gana natika na story jayu bado tukamenya ula tukaringa kura. Okay. Yes. Ugambi boku muthie second ijire mbere tu maroka. Mbere mauni Kimathi Gachembe Junior ndenda tutho twina stance strong na kintu kia mbere youth ibajo kikura kwa wingi kenda tumbo chincho tongeria bulabulio particularly kwa national kebiere siasa hizi chia gunisem ichire kanwa chia thirikari itikirie antu babeja beta balinge siasa chiao na thiri na bo benda kubachokera bageta runene 3 Meru county yetu itutige kuchuja siasa chia favoritism kana kuinyia kile antu mono kana kwethia antu batako meopa batele kuthithia. We have our stance. 4 Mount Kenya region people no igiro the other day nya MCs wetu bakiuga kethwa kithure kindi kia tethura deputy president batethwa be support the national government so nandiko kuira ata antu baba ingi naja the development wise the development minds bena chio imuntu wao ankwenda kuira antu uju tugatinda gutegera mantu ja muntu itutegera development project ya chikueja tugatinda gwanga kindekia ngathithia without kindeki we should have development projects in Meru. Thank you very much. Yes. Kim Gachembe Junior nontu bwa kweja ninge go tutethia kutegera mwerekera jo mugongo ninge kiuthiga siasa karata ya 2027 nimbito akabu mutharimi. Thank you very much mutegeri wetu nontu bwa kututhura tukiringa ime kuma rukiri gataitile rira twambiririe kumurika nteto maturene mwanka kithaki ke badaye. Thank you very much nyanontu bwa tutingatira kiri mitandao yetu ya Kinandi nkwire uma ati nontu bwaku gututingatira gututhura no twethetie nyombe nteto iri na igweta gathetuneka ka Amero kuma kireni kirewe na kimoni. Thank you very much. Bito akabu mutharimi ngokwenderea gitarerega na ntuko enjega. Thank you.